Omu bigambo bye tumwebaze yashobora ko hariho emirimo y'abantu bari kubasa kukora omu bishara etakushisha by'obuhangwa nko kutunga ebyenyanja, enjoki hamwe n'ebindi. Ebintu ebimuri kubasa kukoresa ebirungi nimubasa kugenda mukihamu emugu mukarukira entoki, nimubasa kwihamu amaizi mukagenda moliso mukakora irrigation ninga mukashikera emisiri yanyu, nimubasa kutuhikirira tukaboreka nimubasa Ruwengo hamwe na Kyabwato rwoho rw'ikiniro kandi obwahati babasize kugarura kiweka kinana harigana omu district ya Ntungamo. Aho twagarurizeho ekishara ekikwingana hectares 220 twaza rwoho 450 twaza Rw'ikiniro sub-county hateri Kakukuru na Nura Town Council twagaruzaho hectares ubushara. Ogu atungira kakumu omu bantu bitojo na Katukuru omu Rwenanura okuhikiriza ebihandiiko ebyabahirwe koti byo kubiha omu bisharara ahabwo burungi bw'ebyobuhangwa. We serve improvement notices and you have not adhered to them. Some people have adhered, they've restored, they are those ones who have failed to restore. The people of Rwamwire, they are those ones who have improvement notices, kindly get out of those wetlands. Kakukuru and Nura Town Council, we shall extend. I know that we have Nyabushenyi, we have Rutunguru, there is Nyabihoko. Rosemary Tumuhirwe, omuturage wa Rwengo hati mbijagwe mu rw'ugaruka y'ishomero bwanyuma yo kuba bingo mu bisharara aho babire nibiha akasente ujo okwiyama abantu abana bamwe bakiza yishomera habwo ku bine ntanda hakijo bworo bwatahirira makago abwo kuba bandi ntase yawe kanera mu rukujo ogwayonjire yahamya ku ebisharara biriyo nibigaruka mu buteka no kucura bingubu nk'abantu bibarekere omu mbera mbi. Tureba ngo byo buhangwa bizagarukaho bigaruka mu buteka aho kwamizi gabengija minji oshanga rigatwara n'enguto konko kubiragarukaho byaterera tureba ngo ebintu bijagaruka mu buteka. Didas biryagumaho mukuru w'entebe yo kubanza Kigando Sel ashoborire ku ebitugane byo bimwe ahanshonge ziretira abantu baremwa kuruga omu bisharara akaha biriho kurambura kwa parishitifu kunka kuyaza mu yabemereza n'umunye by'iginsi bamwe kubagenze mu byangurika ngo mutiyanje kuri kankuhaka icyo kiritera abantu kandi bagiye bitwunga ko bagumizemo bakataho n'isharo hibakoma njyangu kikaba feyandi obwahati impinda hinduka yombwire ikirge kizibu ahabo kugira ngo abantu nibeyongera bwanyuma y'abantu kushisha ebyo buhangwa na munonga mu kuhinduka ko bwire nkenjura umusha amakuru agagasha kwa Samuel Ahomza.